umuthi ari ne wa Jumamothi mweri tariki 25 mweri wa Mugira Njara mwaka-inĩ wa 2024 Ngai kũgeithia na Ngai kũnyita ũgeni gũkũ arĩ nĩ metha-inĩ ya Mũthingi TV gĩkũnjĩro kĩa mohoro agĩkũmenyithia marĩa makĩhanĩkĩte na magakĩyumĩrĩte ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya ngakĩo kari mũthenya waku no gũtwarithĩtie na njĩra ĩgwete Ngai kũnyita na Ngai kũnyita ũgeni na njĩra ĩgwete na makĩria nginyagia mohoro maya megũkinyĩra na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria Facebook oro ũndũ ũmwe na YouTube nĩ Mũthingi TV na niĩ ngĩkwamũkĩra harĩa kwa nĩ Mwangi wa Murugi na tukianjĩria na marĩa tũgĩkũharĩrĩirie nĩ atĩ tũmũrĩke thabarĩ ya President William Ruto kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika na arĩ nĩ ndukũ yake ya gatatũ icera-inĩ rĩrĩ na kũrĩa kana agĩtirihĩte ũtukũ wa ũmũthĩ President William Ruto nĩ arakĩgeire kanya ga gũtũngana na anyiti itemi ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ wa Amerika na kũrĩa maragĩkorirwo makĩarĩrĩria maũndũ matiganĩte arĩ nĩ hamwe na bata wa thayũ wa bũrũri wa Kenya oro ũndũ na mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika nĩ hĩndĩ ĩno kũrĩa maiguithanĩirie ona gwĩka kana kũiguithanĩria kũgathĩka mĩtaratara ngũrani ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ makĩng'ethanĩra na kũhũrana na itũ iria ikoretwo igĩthararia thayũ gũkũ ũndũ ũyũ ũkĩhotomia ũthii wa na mbere arĩtie mbere ya gũkorwo agĩtũngana na anyiti itemi sector-inĩ ya wonjoria. It was wonderful. Thank you very much. I don't doubt it. I am delighted to have this opportunity to share with you various opportunities to leverage the strong, enduring, and dynamic Kenya-US relations and further enhance investment and trade relations and partnerships between our business communities. Google is partnering with Kenya on cybersecurity as they digitize government services, employing Google's Cybersecurity Shield to protect Kenyan e-citizens on their platform. And we're really proud that governments around the world are turning to Google's Cybersecurity Shield to defend against cyber attacks, an area in which we've invested for quite some time. The aim of my address this morning is to affirm your confidence in entering or expanding your operations in our market and to ask and answer the question, what can we do for you and what can we do together? We now have in Kenya a special economic zone in Thika that will focus on pharmaceutical manufacturing. And I invite companies who want to explore opportunities in that space. Aside from us giving incentives on buying from locally manufactured products, you have the benefit of access to the East African market of 300 million people, and by extension, using the Africa Continental Free Trade Area, access to 1.4 billion people. If you're looking for market, if you're looking for opportunity, there you are. Tutigane na icio cia icera rĩa President kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika tũkĩyũke nginya gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu na nĩ atĩ nĩ gũkĩkirĩte kĩeha itũra-inĩ rĩa Ndenderu na nĩ thutha wa andũ a erĩ gũkorwo magĩkua mũtino-inĩ wa barabara na ũrĩa ũrakĩhanĩkĩire hakuhĩ na itũra rĩa Rwaka kũrĩa rĩkana atĩ ngari mũthemba wa lori na ĩrĩa kana ĩragĩkuĩte mĩrigo nĩyo ĩragĩkorirwo ĩgĩte mwerekera na kũrĩa ĩragĩkorirwo kana ĩgĩkuruhana mũtino-inĩ ũyũ nĩ ndeto ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ kamanda wa borithi mwena ũyũ na kũrĩa athingatĩte aikari mwena ũyũ oro ũndũ ũmwe na onjoria gũkorwo magĩikara mehũgĩte na makĩria na magĩthiĩ na mbere na mawĩra mao. The Ndero roundabout where we have had this accident. It involved, are all self-involved, and as a result of this accident, we have 2 fatalities, a lady and a man, and 3 others were seriously injured. Briefly, at around 4 p.m., this lorry was coming from Rimuru direction heading towards Rwaka, and it appears that it lost brakes. The driver was not able to control it anymore, and reaching at this roundabout here, it's basically crossed over and damaged a few vehicles here. This roundabout has been killed instantly. There's another man who's also been confirmed dead. We suspect that the cause of this accident was brake failure, like I've said. Na mimi ningeuliza wafanyabiashara wa hapa Ndenderu, wale wanafanya kazi ya hawking, wale wanajaza gari hapa, hata hii Rofa na Runka, wenye wako hapa junction, tafadhali
tufanye kazi pamoja, tuondoke kwa barabara. Ndio mambo kama haya tuyazuie. Waziri wa mabarabara, National Government, Murkomen, nauliza ufanye haraka na mbunge wetu Kawanjiko, mkuje mtuangalilie hii barabara na mtupatie pesa ijengwe vile inafaa, tupatiwe service lane, ndio sasa hii mambo iishe. Tumeumia zaidi, watu wamekufa wengi. Hii sio ajali ya kwanza. Tupatiwe underpass na tupatie footbridges, ndio hii maneno iishe. Na kumana na ikinya ria kurugamio kwa wendia urundume na uhuthiri wa mira kuria gicua-ini, atongoria kuma kaunti ya Embu iria ni imwe cia kaunti iria ikoretwo ikirima muguka kana mira na njira nene ni makihitite na kuga ati magutemira igoti-ini gukorwo makirugamia ikinya riri. Makiaria mathiko-ini kana igongona-ini iria mathiko mwena uyu wa kaunti ya Embu maugite ati ni mihango iria kana ikinya riri ria kurugamio kwa wendia wa mira kaunti-ini ino ya Mombatha ni ikinya rikoretwo rigitongorio ni itang'ana makiria iria cikoragwo cigikuruhania na wendia wa dawa ingi kuria maugite ati no nginyagia makorwo magikinyia igoti-ini itemi-ini ria gutigirira ati watho uyu no wakirugamio. Mimi nataka kusema ya kwamba nikiwa mbunge wa Mbeere North, nikiwa mbunge wa eneo ambao Muguka inatoka, nyinyi viongozi wa Mombasa, nyinyi mumeuzia vijana wenyu madawa ya kulevya miaka nenda miaka rudi. Wakati Muguka imefika Mombasa, iko na bei ya chini kuliko yale madawa ambao mnauzia vijana wenu. Ndio maana mizigo yenu ya madawa ya kulevya imeisha bei, imeisha soko pale Mombasa. Mnaonelea kwamba sasa ile njia mtaendelea kuuzia vijana wenu na vijana wa Kenya madawa ya kulevya ni kupitia kupiga marufuku huyu mmea wetu huyu ambao unaitwa Muguka. Na sisi pia tunasema hata nyinyi muko na bidhaa ambazo mnauza, hata nyinyi muko na watu yenu kona tofauti tofauti ya Kenya yetu. Kama mkitaka nipe nikupe, hata sisi tuko tayari. Siku ya leo mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa Githumbu. Siku ya jana tuliweza kupata ripoti kwamba gavana wa kaunti ya Mombasa amepiga marufuku Muguka. Ile ambayo inatoka kama hapa kwa ward yangu tunakuza Muguka. Na sisi kwa miaka mingi hatujaona ile madhara wanajaribu kusema. Wiki jana tulikuwa pale Mombasa. Tukapata nafasi ya kuongea na gavana na MCAs wa pale. Wakatuambia kuwa Muguka imekuwa ikiharibu watoto wao, lakini tukawaambia sisi wenyewe tunakuza Muguka na watoto wetu hawapati hiyo madhara ile wanasema inatokana na Muguka. Ile ningependa kusema kama wao kule Mombasa wanauza madawa ya kulevya, wasiseme kuwa ni Muguka ndio inafanya hii madhara yote. Mimi naitwa Stella Sioka. Niko na miaka 48. Mimi sioni mbaya wa Muguka. Mimi nimelelewa na hiyo Muguka. Nimepanda, nimesomesha na hata naikuranga. Na vile najua Muguka ni mmea ambayo ni mmea kama mmea mwingine, ni dawa. Na Muguka inakuliwa na watu ambao wana bidii. Haikuliwi na watu ambao hawana bidii. Na hata mtu akikula Muguka anakula na bidii. Tuthie na mbere na tukirongorera riboti ya makaya ma ethari ngui ni ati ethari ngui makiria ma ngiri imwe na aria maikaraga kaunti-ini ya Naikuru na ni thutha wa gukorwo magithamio kuria maikoragwo magikara thutha wa ngahiha cia thutha wa ithurano cia mwaka wa 2007 ani makihoete thirikari gwika mituki gukorwo magietha kihonia kia ngucanio cia mugunda iria ikoretwo igithie na mbere kuringana na ethari ngui aya amaugite ati thengia wa thirikari iria ikoretwo hau kabere gukorwo ikienda kana ikimateithiriria gukorwo makiaka werũ aingi ao matigitwo o magithie na mbere kuhatiririka kuona ati matikiri kuria mangikorwo magikara. Hata hivi tu huyu akue mwisho ake waende pande hiyo. Miaka baadaye imepita na hakuna jambo ambalo limefanyika. Lakini tungeliomba the government ambayo iko ni ya Mheshimiwa Ruto na yeye ndiye alilaunch kila kitu akiwa debut. Aweze kuangalia pale nyuma aone zile ahadi ambazo alitoa ziwekwe kwa this financial year, watu wote waweze kukamilika na kitu kiweze kuisha. DPs wamekuwa na shida nyingi sana
tangu wakati ule walifurushwa na wakaja mahali hapa Nakuru. Wengi tumekuwa integrated IDPs pamoja na wale ambao walifurushwa, walifungiwa makambi na hawakuwa wamekompensetiwa vilivyo na serikali. Tunaelewa kwamba serikali wakati ule ilikuwa imetenga pesa na ikanunua mashamba ambayo ilikuwa ipewe IDPs wakuwe resettled. Mengi ya mashamba hayo bado haijapewa watu. Ni kwa nini mashamba hayo haijapewa watu? Zile pesa ambazo tulikuwa tumeweka mkataba na serikali tulipwe 1,200. Wengine walipewa 50,000 wakingojea 1,150 ambaye haikuwekwa kwa budget mpaka leo. Tunauliza ni kwa nini serikali imenyamazia swala hilo ambalo lilikuwa IDPs hao wapewe pesa zao. Na pia kuna wengine ambao hawakupata hata senti moja na tangu wakati ule na hawajapata chochote. Watu hawa wamekuwa kiishi kwa njia ambao ni ya shida. Watoto wetu hawajakuwa wakisoma vizuri kama Wakenya wengine. Wakati kazi zinapeanwa, watoto wetu hawezi kupata nafasi za kazi maana hata certificates hawana. Wengi hawamalizi shule. Ni kwa sababu hatuna pesa za kuwasomesha. Tunahangaika hali ya juu, mpaka hata watoto wetu wana masomo. Tumefulia watu, hatukuwa wagonjwa, tumekuwa na mapresha na ugonjwa tofauti. Tunashindwa, wenzetu wengine wamelipwa 1,400, wengine wamepewa 200, wengine wamepewa mashamba, wengine walipata 50. Sisi hapa tujapata chochote. Tunashindwa, sisi ni Wakenya ama tulitoka Tanzania. Tunaomba serikali watueleze. Juu kila mara malisti kikuja jina yetu haitoki. Tunataka tujue kama sisi ni wa Tanzania ama wa Uganda, turudi huko. Miaka mingi imepita, watu wamekufa wakifuata hizi pesa. Wengine walifurushwa huko pande za forest. Hawana mashamba, watu wamekomboa manyumba, watu wamerarukiwa na manguo, watu wako na shida. Rais, ninajua venye tunakufuata. Si tunakufuataka kwa mitandao hata ukiona sisi ni wamama. Na tunajua wewe ni mchapakazi. Wewe ni kijana mchupafu. Kwa hivyo, tafadhali tunakuomba. Tunalia kama wamama. Tunaomba watoto wetu wapate mchanga mahali wataita kwao. Wapate nyumba hata kama ni ya nyasi mahali wataita kwao. Na riboti iyo igituhe mweke twiko tugiikiria oro hanini ngahikuririkania githii na mbere na gutihokera wiroreri waku thikiria oro hanini ndugathi kuraihu ni ndiracokereria. Save a Life nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩcenjia maica ma andũ ngũrani Kenya yothe. Nginyagia haha nĩ tũcenjetie maica ma andũ makĩria ma 100,000 through gũtwara arwaru thibitarĩ, gwakĩra arĩa matarĩ na cikaro, kũhe andũ irio, gũteithia ciana iria ciũrĩire mabarabara-inĩ na kũ-empower mbeũ njĩthĩ. Nyitanĩra na ithuĩ o mũthenya nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe gũteithia na kũgarũrĩra maica ma andũ. Save a Life, transforming lives. Uri murimi munini na ni urabatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera 0777 572 358 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke. Uka tutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya.
nitwagicokeria ngai kunyita ugeni oro ringi tuhiuke nginyagia kuria kaunti-ini ya Garissa na ni ati aikari na atongoria mwena uyu wa Garissa ni magiukireire ene kandarathi urundu umwe na ruhonge rwa KENHA ni kiria maugite ni wira muru uria marekorirwo makiruta na makiria hindi ya waki wa bara ya Garissa guthie Madogo kuringana na aikari maugite ati bara ino ni koretwo igithuka thiku nini tu thutha wa giko igiakwo weru kumana na gukorwo ikianangwo ni muiyuro wa mbura. Moja ala wala. Kau mau rewi jo guys, gawai mau rewi. Kali mau rewi gawai yo yo. Kwamba hii ni disaster kubwa kwa sababu hii sehemu ndio ina connect Garissa County na Tana River County. Kwa hivyo hakuna njia, na kama hakuna njia kuna mambo mengi imekuwa affected. Naomba hii shughuli ya barabara waache bili kwanza, wafanye hii ambayo mali imekatika, waweke akili yao yote hapa, first priority kwa hii barabara ambayo imekatika. Wakimaliza hiyo box culvert, nafikiri inaweza endea hiyo bridge, kwa sababu ilikuwa imekatika hapa, wamewaacha hapo wakaenda kukiza. Tunaomba waanze hapo kwanza. Wakaji wa Madogo ndio shida kubwa tulipata, kwa sababu watu wetu watu wanaenda kwenda kutafuta Garissa. Saizi hawana mahali pa kupitia. Na ni sisi kama viongozi wa Madogo, kama sisi watu wa Madogo, tumeona kwamba shida ambayo inaleta hii jana imejazwa hapa. Tumeambiwa kwamba njia imekuwa sawa. Ile kitu ambacho tuliona sisi ni kwamba hao ambao wanatengeneza hawatengenezi kwa niaba ya dumu hapa, hawatengenezi. Wao ni kumaga mchanga na kuchukua pesa. Na tugithie na mbere ni ati atongoria ngurani ni mehicite gukorwo makiregana na watho wa kigina wa mwaka wa 2024-2025 na makiria uria ukionekete gukorwo ukiekana wina mendekithia ma nyongerera ya magoti kuri muingi kuringana na atongoria aya aria matongoretio ni spika wa bunge ya gĩbũrũri niwe Moses Wetangula mugite ati ngurani gatagati ka atongoria nikio kiremithia kinene ona thina munene na kuria oritie unyitaniri wa atongoria aya na gutigirira ati ni makiregana na watho uyu. Come and strategize at funerals. We want to come and call each other at funerals. We want to humiliate each other at funerals. We want to compete in a very unhelpful manner at funerals. Mimi nawasihi viongozi, strategy. If you have no strategy, tutalia tu. Tutaendelea hivyo. Kama sisi hatukae pamoja na tuone shida yetu iko wapi. Hata mjumbe ametoka kule Nandi anataka kuanza kupanga sisi hapa. Walia tuna shida. Tunataka tu Mwenyezi Mungu tuombe. Lakini mimi nimesema mimi nitaanza safari yangu. Mimi nitatembea humu mimi mwenyewe kwa sababu mimi ni mzaliwa wa Western. Niko na hakika ya kuenda kila mahali. Iko mtu atapinga mimi? We support clear unity, but what we want is unity of purpose. We must ask unity for what purpose? Kama it's unity kusupport serikali ya Zakayo iendelee kuumiza Wakenya hadi 2032 ati atuachie hiyo unity, tunasema nini? Tawe. Hiyo sisi hatutaki na tuko tunajitayarisha 2027. Kama ni unity ya kuingia kwa nyumba, tutoe rais atakayetoa Zakayo tarehe 10 mwezi wa 8 2027. Hiyo niko tayari kuingia kwa hiyo nyumba, tuongee maneno. Twagicokeria na tukihiuke nginyagia kuria kaunti-ini ya Narok na ni ati aikari mugunda wa Nduriri gukorwo ni kaunti ya Narok ni makigayanitio ni itua ria jaji atatu na makiria iguru rigie urugamiriri wa migunda ikoragwo mwena uyu kuringana na jaji uria urakirugamire cira uyu Charles Mbogo augite ati andu aria maikorirwo makiandikithio na makiria mwaka-ini wa 2000 kana wa 1982 na igiri na aria ni aikari makiria 2000 nio makigairwo cia migunda ino. Yes, I appear for the sign
a declaration that all persons whose names appear in the adjudication register of Ntulela adjudication section are entitled to equal shares to the parcel of land comprised in the said Ntulela adjudication section. Tunashukuru koti ya kuwa, kwa sababu leo tumeona haki na macho yetu, na yale yamefanyika, koti kwa jumla imesema equal share. Na mimi nataka kusema kotini wametangaza pita katika area hiyo, wamerudisha ile pita ambayo ilikuwako. Na mimi nataka kusema pali mtu yoyote ambayo omekaa sehemu yake akae hivyo hivyo, Ndulele ikae hivyo hivyo, kulingana vile sisi tumepatia watu mashamba yao. Sisi hatujarisika hata kidogo, kulingana na area yetu nayo tulikata. Samani sujui tuko na miaka 30 tangu 1981 mpaka wa leo, na kila mtu tumeshakatia shamba yake. Mimi pia nilikuwa chairman ya Olengo Mei, na mimi wakati nilishukua usukani, yule chairman wa kwanza alikuwa amefariki. Kwa hivyo wale walikatiwa mashamba wakati huo, naye wote wamesha kufa. Riboti yo kuma kaunti ya Narok igituikira gaturumo ka maria twaiko tugikomathira na tugicokanĩria gũkũ metha-inĩ ya Mũthingi TV rĩ gĩkũnjĩro kĩa mohoro. Nĩ ngatho nĩ tondũ wa gĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ, ndũgagĩkorwo ũgĩthiĩ kũraihu nĩ amu nayo tabarĩra ya mĩtamete cia mathako mũndũ ũgwĩtwo Tigũ wa Mbũi wa Njaũ nĩ akĩharĩrĩirie oro wega gũgĩtigĩra atĩ nĩ agĩkũiga kuo na ciĩgiĩ mathako, koguo ndũgagĩkorwo ũgĩthiĩ kũraihu, ndũgagĩkorwo ningĩ ũgĩtegetũra mĩtambo nĩ amu no tũrĩkũrehera mangĩ marĩa magĩkorwo makĩhanĩkĩte na magĩkĩyumĩria ituri ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Nĩ ndaumĩra oro hanini, niĩ rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi.